Medan bro. Medan. Yo, what's up guys, seperti biasa ya. Hari ini kita akan belanja ya. Ya, seperti biasa kita akan mabuk. Yo, what's up guys, kita lagi di Asrama Suluk ya, di Hotel Arafah di Medan. Yaps. Dia Zarkawi ya. Dewi. Ini Dewi. Slow. Hai guys. Ya guys. Ya cu. Jangan lupa subscribe channel ni ya. Bawah ni. Pertama kali masuk hotel. Tiap cu, masih baru pertama kali ya. So beneran alay banget sih ya kan. Woi cu, rame banget cu. Tengok cu. Cu, ada ibu-ibu. Cu, kita naik eskalator cu ya. Ya bro, kita bakal bincang-bincang sama orang bule ya. Bro, ada bro. What do you live? Jerman. What do you live? Live in Australia. Selfie? Yes. Okay. Ya, cuk lagi di Kuala Namu. Kita lagi lawan arah bro. Laporin bro, lagi lawan arah bro. Yaps. Kami dan cuk. Bantu subscribe channel kami ya. Siapa yang mau lawan arah, subscribe channel kami. Yup cuk, ini lagi di pohon Natal cuk. Orang ni mau Natal cuk. Bersama kau saya bahagia, bersama kamu.